U večerašnjoj bujici na mreži Vjekoslav Ivanišević, kandidat za gradonačelnika Splita, i njegov zamjenik Matko Marušić odgovaraju na posljednje objede svojih protukandidata. Neki kandidati nemaju svoj program, nemaju svoje argumente, jedini argument im je objeda. Već odavno znamo da je objeda smrtni grijeh, jer tako? Objeda u biti laž. Drugi čovjek odlazi u Italiju, da neće o tome pričati, ali to je strašno. I dobro, to se dogodi, može čovjek biti kukavica, može se i poplašiti, može biti ne znam šta. Ali onda kad se vratiš ne možeš ići za gradonačelnika, brate mili, daj budi građan. To je stvar, u Splitu se to zove obraz. A treći, rat je. On je čovjek koji vozi valjak. I iz rata on ne izlazi kao branitelj, nego kao bogataš. Pa partizani su streljali za jabuku. Ja moram raditi kad je frizura u pitanju, neki ne moraju uopće, samo napravi ovako. Mreža TV vam predstavlja bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.